Fletcher. Mewn tuag at Drad Jones. Jones yn troi yn wych. Oi! Gan sgorio rhwng coesau Leedsy. Y bas gan Fletcher I mewn at Drad Ethan Jones. Fe'n troi'n gelfydd rhwng yr amddiffynwyr. A Gergyd Isiel Trod dde yn taro esgyd Leedsy, ond yn tasgu mewn I gefn y rhwyd a Drenewydd ar y blaen. Yn edrych I fwydo'r capten Williams ar bob achlysur. Mae fe'n disgwyl allan ar yr yslis. Sears yn bwydo fe nawr. Jones sy'n dod yn fyr a'r bas nôl at Williams yn un dda. Ar I drod chwith yn croesi at y postyn pella. A'r cyffyrddiad mlaen gan Bamford heibio'r postyn. Ond symudiad bach slic eto gan y Drenewydd. Lewis. I Jones. Jones. Ac yna Liam Thomas. Ac mae'n un yr un. O, hyfryd gan Caerfyrddin. Y camgymeriad gan Drenewydd. Mark Jones yn gweithio mor galed dros y tîm. Ac yna'n bwydo Liam Thomas. A'r prif sgoriwr yn sgorio unwaith eto. Jones yn dod amdani! Hyfryd gan Mark Jones! Peniad rymus I gornel ucha rhwyd gan Jones. Yn colli'r amddiffynwr yn berffeth yn y cwrt Cosby. A drychwch ar y peniad na fel bwlet I gefn y rhwyd. Cyffyrddiad ymlaen, ac yna y bel yn cael ei chlirio ymhell lawr y ca. Mae'n ras rhwng Sears a Jones. A mae Jones wedi cyffwrdd ar bel a'i law, dwi'n siŵr. A'r bas ymlaen at Kieran Lewis! A mae Lewis yn rhoi Caerfyrddin yn bellach ar y blaen. Ond mae rhai gweud nath Mark Jones yn wirthiol I gadw'r bel I mewn, ond a nath cyffwrdd I lawe neu beidio. Ond oedd y bas yn berffeth I lwybr Kieran Lewis oedd yn torri o ganol ca ac am ddechreuad i'r ail hanner. Mills Evans a Sears I fyny o'r cefn, digon o symud yn y cwrt Cosby. Williams yn ei chymryd I at Bamford! O, heibio'r postyn gan Luke Bamford. Peniad rymus arall gan y blaenwr. Liam Thomas. Caerfyrddin yn ei gweithio un dda. Sheehan heibio I Fletcher. Mae'n croesi'n dda i'r canol. Jones yno ac yn reoli ac yn troi ac yn ergydio heibio'r postyn. Rhediad hyfryd gan Dan Sheehan yn croesi bron yn berffeth I Mark Jones. Ath e'n wych I reoli'r bel a throi. Fletcher at rediad Kenton. Kenton y gath ei dynnu fanna, bel y dorri at Craig Williams. A Williams yn ei gosod I dros y bar. Cyfle eiraidd i'r eilydd. Craig Williams. Williams eto. Sears yn codi. Peniad lawr. Oedd hi'n cael ei chlirio. Na, ni mae mewn gan Callum Roberts. Gôl gysur fydd hi. Leedsy a'i gamgymeriad cynta yn gollwng y bel a'r eilydd Callum Roberts oedd yno I rwydo. Neil, a second successive away win. You must be immensely proud of your team's performance today. Yeah, the boys are fantastic. Where they haven't played well throughout the season, their effort has never ever been in doubt. They were very disciplined, they worked hard, and I think we got a great win for us. Chris, a frustrating afternoon for you in more than one way, really, having to watch the game from the back of the stand and seeing your team surrender a lead. Yeah, it was a frustrating afternoon. I thought we started the game really well. We scored a really good goal. I thought the game was set, really. We knew how the game was going to go. Kamal and we're going to sit in and let us have the ball. And we had lots of possession early on, and I thought we looked comfortable. And then, you know, we made uncharacteristic errors really defensively. You know, they've two counter-attacks and a set play, and that's disappointing because you know, we prepared for that. Look, it happens. It's you know, for our players, and decision making at times was poor, but you know, like I say, uncharacteristic from us. So you know, for us now, it's about making sure that we bounce back from it, because we've got a massive week now, really huge week for us going forward into the semi-final next week against Aber. Well, there was a lot of talk before today about the fact this could be Carmarthen's last game in the Welsh Premier League, but it's all turned around. You've won, Aberystwyth have lost, and you live to fight another day.
Same as I've said in the last 3 or 4 weeks, we can only do what's in front of us. We keep our heads on what we've got to do. We concentrate on that, and hopefully it will be enough.